Amasa inso pi ulenaw ka channel hinbi abi verse hozo sena bon chabin Hinkho pa tuni Hinkho ahin Thusim khat na sai kiding wahin dunia Thusim sai ding wahile the iron lady tiana ke he Muniba Mazari Hinkho Thusim ina sai ding wahi mi tampin na het saw jong hi intin athu sai na ho jong ina mu wa ina ngai kha diu jong gin chana min ye ti le Muniba Mazari tibukim talo hi ta a akyang bai sa achi thailo paralyze khain UN ambassador singer artist motivational speaker chale adang dang ho ung hi theiham ti hi ina sai ding wa hi hiji chun achai na chan anangai su ke ding in igi tim bin hi Thusim isai masang ovin ka channel hin via subscribe bor nai lo hon lung set ta in subscribe ne hin bol pi un lang nei ki tho pi now in video like le notification bell jong all anei na koi pi divin ka hin ti mun hi tu chana ka video hin ve ho ka Thusim sei hin ngai jing ho zo se chunga ki pa thu ka hin sei in mabana jong na ho pan pi na support aki ngai cha jing in hiji chun ka video hin ve a hin ngai ho zo se in comment section a comment khat khat jong nei na dal ha pi diu hi ka hung taw na ma sat he Muniba Mazari hi 3 March 1987 chun Pakistan ana pingin he amai army school a lekha hin simtau pe in college chan ahung kai tan hiti chun pan nei cha na hin simin graduate hin chai tan hi graduate a chai chai hin a in ko te hon ada sa in air force pilot khat to anaki chen sa taw in hi kum phabep zo hin 27 February 2008 hin ajipa to apo do na hona hin tu sit an tu hon in hi achun Muniba Mazari hi aha ki su kha le zeng in akyang gu zo si jong abong in athin lang chan ge in akitong khai na he ajipa wang cho akisu khapun inama jong le ajipa cho ama ding se se ki gel mi ma hi jin ajinu kisu kha cho hospital a puiding cha jong a gel pun amuna chun ada hain achi mang ta na he chuti chun Muniba chu apan piding umlo in thi san lung in so ta ana den na he akom abela mi ho chun a hin he do chun aboi pi un hospital a pu na ding ambulance jong akimu wa alo ji in jeep khat hin anung lang chun a heng don hospital ana pulhung un he hospital achun doctor nu chun Muniba kom chun a sein nang hi painting thanom ta le thim ta na hin a hin wang hi chi ho chuna bol thei ta lo ding hi aji chun khut gu zo si jong abong tan thil ji ki ti hi nang dia thil ha sa hung hi ding a hi ati ta na hi ajing in doctor nun jong a sei kin in na keng in lam azot ki lo ding hi tai na keng gu zo si abo gam ta ji in na keng hi paralyzed den ding hi ta in lam zot ki ti hi nang dia hi thelo mong mong ding hi tai ati pi kin in hi Muniba jong alung gel asang ma ma jing in a hin la ama le ma ki tim ham ham in alung thim in aphanai ima kho poi tin a ki hoin a hi ni pha bep zo hin doctor nu cho ahung kin in Muniba kom chan a se in na thin le na naw bu ho jong ato kha ta je in na hin kho a cha le naw na hin thei lo ding ai tai tin ahung sei pi kin in hi he chun Muniba Mazari jong aki tim lal ma ma jeng tan ha kap in a kap ta na hi he chun anu ko ma se in eno ga chunga thil hung hlung ho pi hi I ti lom lom hi tam tun ka khuda thil ka ji thei tapun ka keng in lam azot thei tapun kalai gil a cha le naw la ka hin thei ding a hi tapun ka ji ki sanin ki khen na ding le kha ai ji khum tan mi nu khat dia chanei lo hi wang se na len pen khat he kin in lei se chunga ke ka hin loi pi jong kan ta ding ham tin thla ta in akap jing ta na he he chun anun adon bunin boy pathin in nang ding a thil pha zo khat agu na hi lung neu na ni hi in tin a thamu ni na hi Muniba Mazari jong ahung dam do tan a hin la masanga a hin kho bang a hi zo tapun lam zo thailo in aum ta na hi ajipa chun nu mei dang khat a ki chen pi kin in jitha anei tan Muniba in jong ajipan abol na ho pu na le thlasit a komin ho pi ding anom jin a hin la aum chan ho cha thang tom ki jin himala alo thei pun iji chun a phone a message in khunum ta in hin mang tan tin message a thot tan he tulai mi him ho hi velle mi him lung thim pulo a sa lung thim pu jong tam pi om tan he azinu gen thei pe ta le pan pi angai pe dai ta a ada la a zam mang jing thei ki ti mi him hi mi lung neu ho lung thim hin
mihim lung put zong hilo sa lung put sang a zong kho zo hi aji chu gan cha jing in zong acha hi lo le aloi gol pan pi le ki thu pi ji het hin tu lai pasal abang hi aji te khut tha hlau na ane mi atam tan aji nu chu thil le lo dan ane tam tan hi numei in aniaw akona a chen namun anu opa a u anaw a in sung mi ngai ta ho a hinda la a i te a an chen na kha lo le an khom pi kha lo kom a ding le cheng dinga hung ki pi do mai mai zong hi lung se dia lom ta kha che hi pasala bangin ich in sung na to chu i chan ta ha ama ma ham tin i malo themin angai tu na hi i chana a ha lo chu i chana nu ma i chana ha ham ti chu ni khat se numei na to he ana tong in lang ana ve patemin na het ding hi in sung mi nu khat in sunga hlung thi in zu tui khai kung le bel so von so cha te school lama ni thei dinga an hun ti ho chule nu le pa azile a in sung mi te ho lung thlaina ding ki ti hi thil bai hi lo hil ding hi mihim hinan aki chol the in koima thawa hinglom lom jong kyum lo hi na to hin numei to ding pasal to ding chom pun numei to hu le pan pi ki ti hi numei izana vet sa na jong hi izi chun numei ki ti hi lung si le ngai lu ding dol hi tun thusim langa lut ki le hen iti chun Muniba Mazari in kumni sung chu hospital a lupna chunga khut le kiang cha theilo in Hinkho anamangin hi ahung dam do zo lang hin interview anei naw khana hin hitin asai na hi masanga chun mi hon ke hi a khut thim in amel zong hoi in o cha no mi e tv na hi a hin la tu hin veven itawang din muna ka em he chi hi bo hi mi hem hin kho ki ti hi itia ipi itu ding ki sai thailo hi izi chun a hi thei chanin mi a dengin thilpha bol pi un anatin hi hiti chun all in ahung dam do in Muniba in lekha hin chi pan in mi mel hoi ta zong a hi ji chun first wheelchair model title zong anamu in hi Muniba in cha nei thei ta hi zong le chapa khat ka ki wa ding hi atin naw sen pasal khat ana ki wa in hi school a teacher in apang in urdu paw a hel ji in tv channel a zong na ana tong kin in hi hiti chun mun chom na a hin tong jing in international hairdressing salon asia gam sung a first wheelchair bound model title zong ana chang in hi nei lo gen thei tampi zong ana ki thopi in adi anu me hodinga chanbo ki gung ho a hi na ding bang ta in ana vet kol pi ji na hi Muniba hi singer ti chula sami zong a hi in 2017 in ama YouTube channel mong ama min Muniba Mazari tin ana ki honin tu hin 10.7 lakh subscriber anei zo in hi Instagram a hin 2 million follower anei zo in Facebook a hin 2.6 million follower anei in Twitter a hin 302k follower anei zo in hi chuzong le www.munibamazari.com ki ti website jong hi anaki honin hi international level art painting lama jong award tampi na sang in hi award na san hola a niaw khat ga ta lang hitin it also 100 inspirational women of 2015 BBC ki ti hin abana chu 500 most influential Muslim of the world kiti award jong hi in athum na first Pakistani UN Goodwill Ambassador for UN Women kiti khat jong hi in alina achun Forbes 30 under 30 to 2016 ti award hi in angana achun the Carrick Brother Award 2017 in Serbia by the Carrick Foundation kiti khat jong hi award asan hola a hichi award nga ho hi ga sai we hin hichi ho ti lo jong award tampi ana sang en hi wheelchair a to mai nu mei khat en bon van noi pumpi het an na to do theya hi le tunia nang le ke ti bukim ke pathini ei sima damna ei pi hi chun igam inam ti ta lo i khusung i beng sung le i in sunga dinga thilpha khat be pu do thei ding le tong do thei ding tia pan ila ding ti hi chou na len ta ki nei o he dunia din thusim hi chan chei tin video hoi sa wale like le share jong ana bol hi tin achai chan hin ngai ho zo si chunga ki pa thu ka hin phung in nalunggel ho na ngai tu ho comment section a na hin sai di win zong ka hin tim kinin na bon cha win no mun lang mang pha